Mwothe wa ushirika ukoragwo uri wa gukungwira thathati iria ciumbitwo ni arimi na onjoria ngurani na uri mwaka wa 97 kuma thathati ciambiririo. Nyingi ciacio ni ciaukirio ni thamaki iria nene na turia nime. Hata zile ambazo zilififia kwa sababu kwa sababu ya wizi, tuseme tu, kwa sababu hakuna kitu kingine. Watu kupora mali ya wengine. Tumeamua ya kwamba lazima tutazifufua. Hamwe na thathati ici ni cia urimi wa kahua iria cianinire mwihoko kuri arimi aingi a gicigo gia gatagati wa bururi. Haha ministry ya iganda na wonjoria ikinengerwo gibarua gia kwambiriria guciriukia kuma kiumia giukite. Kuna cooperatives mbili ambazo bado zinaendelea kunisumbua akili, na nataka kuwa nimezimalizia kazi, kwa sababu juzi tuliweka pesa kwa kahawa, lakini bado wakulima bado wako na taabu. Na leo hii nimeamurisha Waziri Munya kutoka Jumatatu ya siku hii KPCU na KFA tuingie huko ndani, tujue ni nini, turudishe hizo kwa wananchi wa Kenya. Oigite thathati ici ni nyitite itemi nene hari miturire ya Kenya ingi aria maigithagia nacio na uguo ikihokerwo kunyita itemi hari waki wa nyumba cia raithi. Ona onjoria a ikundi cia SACCO ni mathingatitwo kwiyandikithia na ruhonge ruria ruthurimaga mitaratara ya uigithia wa mbeca. Amwe thirikari yugite ni haririe gutirithania nao. Na mimi na wasii vijana wetu, angalia vile wazee wamejisaidia kupitia the cooperative movement. Hata nyinyi mujipange, muunde SACCO zenu, muanze kufanya kazi, na mimi sina shaka mukifanya hivyo mengi mazuri yako kumbele kiwagojea. Igongona riri ritafanirio nyumba-ini ya micemanio ya KICC. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.